Okurugerera hari Julius Chimaka umukozi wa kampuni ya Songea Satom okumara obwire buringwa bamwe abakozi babo batwire nibakoragana n'abantu baheru rero bija bibe bintu birukoresebwa ha project egi kirabika balina enkolagana n'abantu batuli omu kampuni n'abasirikale bebatekawo batwawa obuvunanyizibwa bw'okukumira ekifo kyaffe. Hatayo byokwerinda mu district Isingiro bizire bagomoroka rw'abashuma batyo nuko kwataho babiri abandi bakiruka rero polisi kabana gisa motoka ibiri ekika cya Primo hamwe na Kanta ezo babire bizire kukoresa kutware bibire. Abantu abajja batataganya mu mirimo gyaffe nga kusinganya ababbi balumbiye nnyo site za mirundi bisingako mirundi mingi nnyo abatwala ebintu byaffe. Polisi yahika stoha ya Charles Karori omwe hababire nibagura ebintu bya kampuni mu bushuma kandi yashangamo ebintu bya kampuni ebirume emitehimbwa n'ebyome birikukyereza za pipe kandi ekiziroho bwanyuma y'okukwata motoka ebiri yahereze kupakirwamo emitehimbwa. Twageze nka polisi n'abandi n'ebitongole byona bya security twarakaparinga 48 bucks konka umubasoge yatihine no mwabiro ripotizira ha polisi twabarostinga bateka mu kesi sogeya bari mwafuru winga kumushango tuhiya bakisha basha cement yabo bajutwara so echo chenjire kureto bushuma mu company ahabwo kwani bangu bakama ba company boti hina chibi bakwatire tibakuratirira mishango tibakuratirira bushuma sobola kuwa figa kati yona nayenga sente nyingi sobola kuwa figa nayenga sente nyingi nyoze tufiridwa tubasize kukwataho abantu babiri emotoka ibiri emwe Diana n'akamotoka kaca kabiri katambuza abashuma ebyo byona bya bakwatwa nyenda kusima DPC ho naba bashabira abantu ba burijo abine cyo barukumanya habushuma burukorwa ha bintu bya kampuni byo kumanyisa byo kwerinda ngo haba kubamiza ganegija kubana bogagasaraga bagahwire mukabire ni mutwasa umurimo gwo kureba ngo twarwana materials zezo tizahimba abo kuba kwiba materials zezo aba nibisha kutuhereza umurimo ogutari quality nibisha kutuho umurimo materials kuba kuzibaho kimanyisa ngo tuza kutunga umurimo ugutashimira kuba kugwabira ni kuzakorwa gasha kwa rusano wamanya.